taimole inga el nei lau e tui hatalofa tuai pa i mau lunga o tātou tunu Samoa ia ina ne foi le so sunge whawhingainga mau tu whatua ma so stovine ia mese woma a inga mai masani e lunga nei ala Leopold ne foi ministry ale Global Kingdom ia swafiman marota to li sukriso tatu faola ia o te FATU 5 ma fatalofa no ia tuai a fatalofa to foi le sunga whawhingainga ia Mikaele Preta ia me se foi le sunga toina ia le tinu ia fai ona maua mene a no mo ia mo lo to silfia o le temi mo molea ia fai na mo se a no au te fangaina tu lunga le nei foi e ministry ia awale fasoina ia ma le tato tu fai le upo le tua ia au le se ele ai stato fasoi mo lo to silfia ia o au o matai a FATU faulama ya o te ele kalesia le uso ke shano papakula ya o somoi so vai se tu mama nu le wa sau no sa to vai sa fai ya o so tia sa mai na sa fune ya a faftai le tua sen proclam ya fai no ho mai le tu no ya ma futa foi so to lua por tina ainga ya e mai le to no sale longa ya longo taya pi sera ya ona information na ele le ya to tata no le pole tua ya wo to fia po idea hui tangata e man wa tinu nei ya faftai tele lava so fa finga Rita Mikaele mole noa ya o fai ona ma was fa so ta tonu ya ele to taula ia ma fia lo to so fu fa nganga le fa to tu Samoa o matua le tala le lei ia ai no fina ngalo ia ai o le mai ia ma sa noa ia o se fe au fa malosi ta to te fa malosi ia i nei ta ia ele fion pa ia le tua le ala ma to te ta lo fa tua ia ai o le anta to volu ku le tua o sin fe au fa ma fana fa mal si afo mo tato nei ta ala te tato se talo le tua fa te le mo nei ia noa tai mo le ola tai mo malosi wa e fa soa wa e to e mai mo i matou ia matou te ola ni yasu fa te le wa noa matou te le ma fo wina matou te le loina ia wa fa pena na fitu fa e lo fa nau mo le no matou te tata noa ma fa soa i lo fionga le tua ia matou vala au e valea e le loa e le tangata se mea i lo fionga fa ta misia mana le ngang pa ia fau fa via lo upu mo modi le ngang pa ina ia malo sisia ngang ne yaso le tua ia fa mo ia tele pulenga ti tai mal pulenga le ia la de ina tu samale au nanga le tua le ngate nei ministry ia ai so se ministry lava o fola le upu le tua i lunga penga te fai langi fa manuia tele la tau ia si o mea lo nganga o ma tau se fe au me lo na tiel valea mal vai al tangata ai sau no le tua no lo swafa isu ameli ya ole fe au masani lava msalo o fa fonso fo yai tono lo e kalesia la un ina lo fe ya ai no le upu ai le tua e fo la vai to miu ele na ngona ya la fe tawina le tusi le yernia no tau pe lua ya fita tano ya lava nei fe puye tasi sutolu la fe tawina ya ai sa mai se fe tau le pole tu enta to fa so le nei ta ya a fonga mai le fiong pa ia le tua o no o mai fo ile fiong ane di ia tau i sa ia le fa pe mai ina alvia oe mai val awati Yerusalema e fa pe atu iai o lo fa pe fe tala mai o le di o te mana tua oe o lo wang le lei mai ino e te ne muri ma lo walofa i ono po sa fo tane ai ma lo muli mai a tau i le vau
o le nuu e le totoina ai ni mea. Israelu sa pa ia mo le li, o le whaapolo ia o ana mea e te tupu. E ang salai lātou uma o e ai, e o lava ia te lātou le leanga. Whetalai mai le li, le aingo ia kopoe, mai tu aingo uma le aingo Israelu, i nā whanongo mai o tau ia fionga le li. Lo va pēr whetalai mai le li, se a mio le tonu nei loa ia te au, e o tau tamau. Ina wala tau woma mao ia te au, ma wala tau muli atu i mea whatauwa. Ma ua mio whatauwa ai lātou. Ule whai ane fo i lātou, po whea o iai le li. O le na ave ina e i tātou nei le nuu ai kupito, mana tai ai tātou le vau. O le nuu na mati e tele ai lua, o le nuu e lai loa ai tangata. Ua iai fo i le ata leoti. O le nuu fo i e le uia ai tangata. Le ai fo i se tangata e mau ai. Na o whao ina mai fo i o tau le whanua na fulemu. Le i o tau a ai i ona fua maana mea le lei. O o tau o mai fo i lo nu o na le anga ai lea i ato o tau. Ma o tau whaia lo tofi ma mea e inusia. E le i wha pēa ane whai tau langa. Po wheo i ai le li. E le i lo fo i e le au e la tau o e a o a o tu la fonu. O le au leo ma moe wala tau fo ua o perfecta fo i wala tau wa valo le ngoa pa au. Wala tau muli atu i mea lea nga. O mea lea o te toe whina wai lava. Ma o tau ua whitalai, toe whina wai lava ma o tau ua whitalai mai ai le li. O te whina mai whanau a o tau whanau. Wa ia o atu au tau inu tu matawhanga i ki timo. Ma vava ai, ma ia o tau a awina atu nisi ki tara. Ma ia o tau matua ma whawhau. Ma vava ai pe iai se mea pe o lene mea. Pa ua suia e se nuu o la tau atua. E leni atua ia mea. Au lo nuu ua suia lo la tau mamalu i le mea i le au ngā. Le la ngie i nga ofo ia i lene mea. Ia nga tete lava, ma ia matua fe me mea. Whetalai mai ai le li. Ma le whaipu monbuli si tolu. A wae lua mea le anga o whaia lo nu. Wala tau tu ua u le puno le vai ola. A wala tau eli mo i la tau vai eli. O vai eli ma vai. Eli tali ai ni vai. Amanuia le tua i lau whaafonga i lana upu ua tātou whanongolongo nei tai au. O le whamarosi nei mai e se au koe mo tātou nei tai au, the danger of forsaking God or running away from God. O le leanga, o le matau tia o le leanga, o le whaangalo le tangata o le tua. Po le sola ese ma le tua. O le se manako o tu whapena no nuinga. O le tātou ese ma le tua in other way round. E le anga le tua. O le tātou ese ma le tua. Nuinga e le se mea le lei finangalo le tua. Ia pe o se whamalo si whapena fia mai tono le. O le afo e le ausa whaitawina. Masani tātou i tātou sisi o manga. E tene whanongo tā, e tene e alu e lo tene awa o sio whanau i le upo le tua awa e le ma whanga ma tausi ma. E tene sola e sa i te meititi. E tene whangalo e te meititi i ona mātua ma le ainga na sola le se mea. Le sola ngona pēa whapena sisi o whanau. E ti ngalo fina ngalo wao. Leanga wadu a tolo malosi alu lo taimi alu lo e whawhanga tausi maawa. Ai umane e sola ese mane ai. Lono winga e la ngona lo tato wita mane le fiesi. Se ia wanga naru toi foi mai. Fato ese msala mo ona mwhai leo na maua le la ngona e talia. Ai ale tua.
I lau whaafonga le upo le tua i le ni tai au. E whape nā fo i la ngona ma le fina ngalo le tua. I le tangata sana o si whia ngainga. A misa no no Israelu le tala no i hele upo. Sa tele no na rofa, sa tele no na taimi. A ua whaangalo e lātou, lo lātou hosi ngā whia ngainga ma le tua. Pia ngā rea mai aisi na whaamalosi. Tau whae loa mai ai. Lea tua manona na ngona. E tolu nei vai ngai tau wha matala ai le winga lung tau pulea. E a foi. Le mafuanga le infa pe e leanga, e matua leanga le sola ese mane whangalo le tua. I le manatu mua fi whatahua. It hurts God, e ti ngā i le whina ngalo le tua. O le anu ese, o le tangata sao si whia ngaina me le tua. Whai loe le, whai taunga le nei tai au, e ti ngā i le whina ngalo le tua. Pena whai atu a sola se iso whanau, maangleanga i ato lua matua, e ti ngā lo whina ngalo. E whape nā fwoi le tua, ma le la mafutanga ma le tangata na i e whiri. Nono wingal manatu moa, it hurts God, running away from God, or forsaking God, or disobeying God's will. It hurts God. Wane ma ya tato, e ti ngā whina ngalo le tua. Whai mele, le afo i le whesili, mai le tua, Jeremia, sau se iam se tau lo nu, le nu leo Israel, a misa Yerusalema. Perfita, Jeremia pe tala noa i tu ainga lua le pito i lalo Utah, Benjamina o Utah. Ona ua sori whengainga, ona ua o ese, ona ua whaalongo tātele le nu, ua ola le amsala. Ma ua lato whaangalo le tua, mele le tua Jeremia sau se iam se i tau whiau, tau iai lo whina ngalo e nu. Whai doa iai, le mato fe ngainga mana ia le fa i pu luana fa pe ai le tua o te mana tua o e lo wanga le mai ina o e te ne muli ma lo wa lofa i ona po sa e fa tane ai ma lo muli mai ya te o le vau o le relationship o le fellowship le tua ma Israel o le no na i e fili sa la to was fe ngainga mai le tua Israel fai o e mo a fai a mo to tua ma na ia le amta po fo le lofa Israel le tua ona o le ava eseina mai me sa no polonga le ansana sopo ia mai le vau ele sami ula o le vau te le yo me sa lofa le tua la na sa fa pena na lofa le ula sa muli lo la to lofa le tua ai ina walo wa la to whangalo le tua wala to furi tua le tua sa le tai pe o le upo fa sa mo wala ta to ua mo lo ula futi po ua ai lo ulu to na itais ina ua maua le ma losi maua la ta mai maua me tua iai maua vanga lo to isi me ona ngalo lo le tua na ngale pio inalo a mai ai se fina ngalo le tua Jeremia se tau atu yo kwai ki ngalo lo ko la to me o fai male na vai puna lo God said I remember the devotion of your youth how as a bride you loved me and followed me through the desert. God remember their relationship, their first love, le time in affiliate le tua, but now wa mata na forsake, wa mata na ese, wa mata na ngalo le tua, la na fa alu welfare, fa melele o le isi fesilia le tua. Ta u yele nu le na, se a se amio le tonu na iloa ya te au o totama. Ma ua to wo mamao ya te au. Ma ua to muli atu I mea whatawa. Ma ua mio whatawa I lato. That is God's question. God questioned him. Mai
what fault did your fathers find in me, that they strayed so far from me? They followed worthless idols and became worthless themselves. They did not ask, where is the Lord? Wai la tato, walawa le sauanga na le tua, e ti glea ma fai longa iai, waki ngā whingalo ne kun me lau whai ona, e ona tangata, e lona nuu sa whiwhiria. Le se mea le anga na o whaia yo tautu awa o ma maoi, wa ngalo ai awa o ifo i tupua. Le se mea na whaia. Wa ngalo ea la tau ia umalo wa lofa, ame o ma maoi ma mio wha, FATU tu e me FATU wa ma mio FATU wa ai malato. Sau noanga o le loto ti ngā le tu. Wa ngalo le lofa. Wa lea mana ia le tua na lave ina ma wha ola la tau. Ma mai le nuu e le ola ise mea. Le nuu e tele ai van, le nuu e tele ai ia maunga, le nuu e la fulafuwa, e na wha la via ila to mata ta ia ila to a ua ngalo le tua na fisili sa se mea ke fiano le ta ia o ma ia ta to afara ngono. How is your relationship with God? Wa mele lua maftanga mele tua para talata mele fe au le maftanga le wa ngalo I ola le whiangai nganos. O sili ala tau o tua mamate. O sili ala tau me mamate. Whamo mua mea na o le tinu. Wa ngalo le tua. Bele se pamanatu foi lea le tato mafutanga ma le tato relationship ma le tua. E te mi tato te whangalo I le tua. Toi mawhau lama tato leo whauraina ke siano. Ele fai ngo fiel tato walawina. Se anta o le mai o me sa no polonga. Se anta fona le mai tato I tono fa tanga ke visu. Le lofo o le tua ia mai lo na lo Yesu Kristo. Na ia toi fata wina mai tato mai tato tono o tato o tamama fa no tina tato o fa nau. Ale tua I tono fa tanga pat. E te mi tato te whangano e le tato relationship. Na whesiri le tua le ulua ia lofo tangata ni. Ma nei e te mio lato tene muli fofo popo folo lato ko lofo. Ma uo ese maia. E pei whape na hoi se. Se manatu le tai. How is your relationship with your Lord and your Savior? O a mai lo ulua ia lofo e le tua. Te mi toa tato li liwa son oran matua. Power. Aina wālua lua mafutanga maneri. Ua tele mea whatosina wa se ai. Tele mea o whawai ai. O na tau waule na ngalo. A te roi. O le whamanatu mo sauta. Whamanatu vole mo ele keusia. O roa ese mai a ke riso mal whaoletanga. E ti ngā ele whina ngalo ke riso. Tau atu stala e pelu. E le to iai se isi whaoletanga. E me whaina to I te pena. Tasi an whaoletanga mo man te pena. Ai ane ngata nā whamai. E siri atu. Pupua ngā ma whasalaina o le tangata sa ia I loa. Le tua. Awa toi alu ese man whaoletanga. Nai loa le tangata. Na te le loa mua mua le whaoletanga. Lorui. Sa siri pe ane tato le loa. Whaoletanga. Ma nene ma nato na. Leo FATU tua. Toi tutu watu e utafutafa nei ta yao. Once you run away from God, once you forsaking God, once you disobeying God's calling and will, therefore it hurts your Creator. Eti ngā ilon whina ngaro, leo whesiri. Lea sa mele anga na whai mo tausu Rael. Pe a whesiri mai fo ile tua nei ta yao ina ua tau ese man whaoletanga. Sa sa mele anga na whai. Na o walu sa taulo na watu umalo wola e whaatau oilo wola I a sao man pungsa. Whasau loto ta ua I whaatanga. Ai se awa e alu ese. Leu pule na whaangalo, aua te whaangalo le tua.
Au tātou iai tono le whaotanga. Just remind you, don't ever forsake our living God. He is the only one who redeemed us, who saved us, and set us free from the bondage of death and sin. Remember, remain in the great salvation. O le whiau whale nganga mo tangata na, whiau whana mo tātou, e ti ngān whina ngalo le tua. Pe a tātou o ese ma le atua. Nono winga, tātou no fwai na. E ane tu whesile le tua, ina le whai poe walu mas furu, na koe e whai lo, ma ane ti ngān whina ngalo le tua. God questioned the work of their leaders. Umana whesili tangata lo tele, a mene tua. E le whai atu e a tai o le lotu, ma tai o le nuu, po whea o iaileri. Pei se sai mai le whina ngano le tua. A whai sai ai tai sa rātou, tai ia le nuu, a mena le whai atu iai. Mana tua iai le tua. E le whesili atu e le tau atu e a tai o le lotu, tai o le nuu, po whea iai le tua. The priest did not ask, where is the Lord? Those who deal with the Lord did not know me. The leaders rebelled against me. The prophets prophesied by Baal, following worthless idols. O le sanuanga malefita lenga le tua mai le loto tinga. O le senga luenga tai e whaia. O le whono tai tangata lau tele le nu. E tau iai le tua sa lata o si whenenga. Ua tu whau ale nu. E ola le angasala. E ma whai al me loto le taman long tua isa. Tana le me mele tua. E le whai atu e se taita. E le whai atu e se whiswe au. E le whai ane e se whai tau langa po wheo ia Jehova. E le loa fo ia ue la tau o ea o a on tu la funu. O le au leo ma moe o la tau le fo ua. Ua la tau fo ua. O perfecta fo i o la tau valo le ngō pa ala. O la tau muli atu i mea leawa. Wai o tau i areas o mai si la fia le tua. La vea ai le taita inga taita. Taita i le rotu, taita i le nu. O perfecta o au. O le ai a seiso le nu. Se i fa manatu i tangata. Au atu tau ese malea tua le na anga le ia tātou. Ua muli mato i mataitai. I o langa mawaiwainga o tangata o linu. Lono winga, ua sili busa i taitai, ona le whaialo nato tiuti. Wow! Hape nā voisi whamanatu. Whamanatu le nā mo FATU ma sunga Mikaele, ia pe voile sunga iane tinu, so se au na langa tauna wha leo, e tauna tau langa e te me whamasino, amena e le ta ua e le whina ngalo le. E ta tauna longo le whiau o le whaotang. Just to remind the people, remain in Jesus Christ. O le lono inga, e ta tauna whail mato pito la au. A whai foi e, o se teita linga lo tau whafonga so. So mato malo a tui le aso, ma le aso. Au e te ita. Le anga, o le pito la au e ta tau na whai, tau na tū le tai, whale kalesia, whale lotu, e tau le ri. O ai e tau a whawhena ola, le nganga le tangata le loa. Pe a le aise au na au hina atu, pe a le aise sa vani e tau atu. Pio na le, le ala la apostol. E whape na hoise na ngona, o le nei tai au, mātou whono atu, mātou e whamanatu atu, au a te alu ese male atua. Don't ever forsake God. The one who loved you so much, the only God can save, who saved you and redeemed you from the bondage of death and sin. Lelana whamanatu atu, tutu atu yo au tafa, whai ua e alu ese male atua. A whai o e sauni te alu ese male atua. Aua.
mana tua le tua na anga le dei a tāua. Mana tu lo tā amatanga na le aiso tā whamoe le langi ina uang sala tama ewa o tāua e mātua. Whawhanonga e whawavauna i e tātou. Pata toi fili ale tua. Sei toi a mai alo na persona le alo, sei alo di sātau. E to tongi ilo tā sala, sei toi wheso ta ilo tā, ina ia maua le wheso ta inga o tā ua ma le tua. We were separated from God because of sin. That was the problem in the world. But God had made an ultimate plan to reconnect us, to rebuild our relationship again through Jesus Christ. E sele, le whamanatu atu lea aua lava nei o tau esi. Ono sai tu maua i le lofa na le tu, au te whangalo le lofa le tu. Aua nei fasa se ina lo tātou whātua tua. Lo tamu whai me whoti a bolo ia. E to e distract, to e disturb, to e discourage. Oe me le lua mawhitanga me le tua ele ia ke riso. Al whono me le whamanatu. O le whiau le tala le nei tai au oe le uso ma le a inga leli. Tātou i tātou i te tonu. Aua tātou te toi o ese ma le tua. Whamalosi. Vai lale. God questioned them, questioned the people, questioned the leaders, and finally, God identified the sins. My people have committed two sins. They have forsaken me, the spring of living water. They dug their own systems, broken systems that cannot hold water. God identifies the weaknesses, the problems of his people. Awa elua mea leanga wa whaia rono. Wa tinga le roto, tinga le whina ngalo le tua. Sila atu le tua i tangata na ato whengai. O si whengai, wa le whaasanga mai a teia. Au whaasanga i au tafu. Mele le tua e lua mea leanga wa whaia rono. Mua. Ua lato tu ua au le puna o le vaiola. Wow. Wa lato tu ua au le puna o le vaiola. Le ti ngā la li le fina ngalo le tua wala tautu ua le tua. O ia le puno le vaiola na ola. Au whaasanga tu ia tua mamate. Ma lesi mea me le tua. Au wala tau eli mo la tau o vai eli ma vai ele talieni vai. Sila le tua mele. Wa ho ala tau eli lo la tau vai eli. Ua le whalango le vai eli o le ola mai le rangi. Awa eli alva eli wa ola tangata ia ilona o langa ngasala. Wa whalango lango i mature things, whalango lango i mea o li tino e whamalia ino rato mana. Nela winga na le saunoanga le tua. Yeremia ta urauno e lua mea leanga wa rato whai. O ese mau, wa ngalo au o le tua lea, le puna o le vaiola. O eli ala to vai eli o vai ele utu vai se vai o vai ele ma vai e fiu e uku ele vai e ma vai ele ma fai ele vai ele na ona fa ma popo se vai to e se me lilo si fanga le tua o tato o ese male tua o tato ese male puna al vaiola. Usoe leo FATU tua tātou sa whai Yesu ma tātou punawa yola. Ia wā matano tātou ese ono tuina naunga ma whauso songa ma meleanga le naroranga. Ua ngalo le li na ola iu tātou anga. O se mea le anga le nai le tua pēr tātou tu ua le tua. Awa e te tu ua Yesu le puna le vaiola. O le puna le nā le vaiola awa tātou tu ese. Awa mele tua o lo walua o e whailo life manola. O na walua o e eli lo o e vai eli. O le vai eli ma vai e te fiu eli, te fiu sa ili. Se mea e malie ai mama.
utu mai inu madia ai tele madia la mana ia whamanatua pai voi tau sauni tai wese male tua pai voi wangano ya to ele puno le vai eli na whamanuia ilu ya oi malo wa inga malo whana sea tele toi fo ia le puno le vai eli sea tele toi alu i asu mai le vai eli ala lo whamawalano ala lo tatalo ala lo anopongi ala lo fatu otua ala ele tuina atu surrender your life completely to accept and serve the Lord. Don't be like the Israelites or the Famanatu. Don't be like the Israelites who abandoned God for broken systems. Instead, remain firm in Him, for He is the true spring of living water. Advice o le whaamanatu ma le whaamanosi mo ta ua ke fiano wa mata na tau ese ma le puna le vaiolo e le anga i le tua lo tau ese. Danger of running away from God, but don't be like the Israelite au nei pe tato kamai ingwing wan man wio ke viso o inu mai au tawhai meo idols ma e le fia i le tua, who abandoned God for broken systems. Instead, remain to mau firm in Him, for He is the true spring of living water. Ya, e pulea oe ele lao lo sa. E pulea oe ele fa foi ino lo volanga falengang a se feau to e fa manatu. Fai wa matana e tau wese ngalo ya to e punol va yola. Na e manuia na e manuia ai to e manatu a lulu e alofa. First time in save oi. To e fo ile punol va yola. O lo walu i mea le larolangi ma wharangolango i lo watamai ma poto ma tumawai ua tusao e ma tangata Israel ua eli le vai puna ma le vai eli o tangata aurona lawe e le utu o se vai e le mapu o se vai e fiwe whaaputu ele vai e ma vai ya ma le vai ngalo na lua sorry te ua umi whasoa e en melo na lua o le anga ai le wese mane tua melo na lua. Forsaking God or run away from God, it leads you into curse and punishment. Although what wese mane tua malo sola ese mane tua i lua whengai ua a nga ia tua i loa o e ile wha amasinonga. Tusi le Jeremia lo tau whai loa le wha amasinonga le tua mo saita. Mo Israel a misia nu e lua pito i lalo o le whamasinonga o le toa sa le tua ona o le ola i le salama le wese ma le tua no winga. Forsaking God not only hurts God, but it leads you into curse and punishment. E le whaingofie. How do we know? Whawhenka koilo pa mele o le tala le tua ya Jeremia taula le wali ina. Your weaknesses will punish you. Your backsliding will rebuke you. Consider then and realize how evil and bitter it is for you when you forsake the Lord your God and have no awe of me. Mele ile fa samoino fa ipuna suriva na tal no ale tua. Ea o a ia to o lava mi o leanga. Na tala no tangata i saita e fa sala fo ia te o e lili wese o le kemikel ni wese ma e fa sala oi o le nei ia e loa ma ia e manatua a wa o le mea leanga ma le o ona ina ua e tu ua Yehova lo tua ma ua e le matau ia tia wa i tatou le express me ole hurts po le tinga fina ngalo le tua wa nga ia tia la to fa sinonga ma fa salang
Ta'u ia a tau le salamo ma tau tu e foi mai a ta'u le pona le vaiolo. E a ngai la o tau le whamasinonga. E a ngai o tau le whasalanga. E a wa ia te oela wa mio leanga. Rono inga, ona o le tuole na tula pa ia. E le fia le tuole ang sala. Ma e whasala le tuole ang sala. Tu sa po Israel o tangata na fili le tua. E le avere na e sei vai la tau. God is so faithful. A righteous God. Le manatu ai sala e kako e vakako fai kako fai tato vai o le tua tato sfengenga. A mele tua le ai. O te fa sala o tau. Tu salava po o tau ronu. O te fa sala. Ono o tau o ese ma. Nono inga. O le ese ma le tua e fa sala. Ma na iale. Walu ia lo loto le talana sa no anga le tu fai puana viva awa o le mea le anga ma o ona ina ua e tu ua viova lo tua ma ua le mata i cha fala talata ma fe a o so ke shano lo to fine ke shan sa ta to i fa tanga wa mata na ris o tato voice a lea o sa no le tu se mea o ona male leanga ia tia le tu le se mea o ona se mea leanga ia tia lo to o ese ma your backsliding will rebuke you. How evil and bitter it is for you when you forsake the Lord your God. Oe, maua mai lo leo fatawal nei taya. So no ngala male le tu mo e ma. Nanga e te mita te oesea, e te mita te whawaiwai, e te mi e tuna nā wai e tā ua le ansala. Tātou e fo i se i whamali e ro tā o langa ansala. Al tala rea le tua e fia tu mo oe nei taia. O lo wan wese ma le tua ma whao tanga na whao rai oe. O se mea le anga ma o ona i atia. Siano e ti ngā fina ngalo le tua le tātou wes. Aina te whasala fo i tātou le tātou wes. Ai o le tātou o ese mai ia. E matua o ona lau. Male anga i dunga le tua. Swamalos, swamanatu le nā. Mo e le tai au. Tau ai na o tu le tu langa fa leo atu fina ngalo le tu ai pule la wa fe yelo filinga a le usa no le tua o mai o te fa sala le tangata o to e wesema God punishes the sinners. O tātou le matao ia te. May le tua the punishment will fall here to sinners' children. Le lau tala noa tu whai puna iwa. E le mena e 𝚗𝚙𝚎 the danger of forsaking God. Not only punish you, but God will punish children of your children. E a foi. E consequences o tātou wese me le tua ke sian. A o mai le mena tupu i tangata ia. E ta pena i tātou whoronga wharenga. Fast full tau sanga profeta si tama o Jeremia. Le ama le lus full tau sanga na mawhono ai me tua ia Jeremia. Fast full tau na tofi ai lona matua e whaima. Fast full tau sanga whono. Te lor telefano no. E le ai ma se tangata e tō tasi o sai tā na whalong. Nei ma ses
na fa rongo matalia le ala lea sila fia le tua le ala le tangi per tamalea e tangi per tamalea tau ia Yeremia perfecta tangi vale tangi e le fa pe kangi vale ai kangi le lofa. He loved the souls of his people because la feel fono ayo ese la e fai ale le uska I male ola le matau I le tua la na fai loe le tua fai poiva God declares I bring justice against you o te fa salaina utou. Not only that, and I will bring justice against your children's children. Ai mo mele fai ngotala le. Mele tu o te fa sala o tole na tu puranga na. Ai oninga o te fa sala fo I fa nau o tou fa nau. E ai ele motu le vini moto. Ai mangi ai ni fu fa nau. Pe ai o lea le winga lea wanga ngana fa Samoa e a ulu le tafe e selifuti ai vai singana e sea a leva mele tua o te fa sala lo tau tupuranga le na wo esema ai o te fa sala foi whanau ma whanau a o tau whanau consequences of disobeying God's will na ia toi whamanatu. Le soi anau whai loa. I re ngata ia tā ua le whamasinong. Pe a whai ta te whalonga ta te leusita. E ono a whaina tuai. Whanau o whanau. Te loa oe le whamaninga le whasalanga le taranoa Yeremia le. Le tua ia Yeremia. Umale le whasfutau sanga le imasis. O le altala, mele le tua, o te whatanga, se nuu mai sa la tau te whasala o tau. Umare le taimea le aima seis, o na whatanga lea le tua papenia. Ma le tupo ne pukanesa, malato o mai ma watu whatawhia nene. Ave whapolonga, Fatafeina Morifitus Furutosa. God is so faithful. He is a righteous God. Ele pelo le tua. Atana no le tua le famasino. Emon. God is a righteous God. He punishes those who reject him and worship idols. He hates sin and punishes those who live in sin. Wa ingo le sala. Ai na ki koi fa sala volta ngata yo le sala. O character na le tua le ala le fa manatu ya ta o ki shan awa ta to te ta alo. Ile fa o la ta na le tu. O ta to te o te tonu mo ta to yo fa. E yai le fa ma se no ngale tu. And if you spring back, I will not be pleased with him. But we are not of those who spring back and are destroyed, but of those who believe and are saved. Peau tau toi whawaiwai ma toi whoi tua, o te lefia fia iai. A peau tau tu mau ma taritonu, o te whaola ina. Saunoanga ia le tua. Lono winga, na tonu amatau nuu whasalanga lea ni talanoa ia le tua, o mal whasutu sana. Na whasala lawa le nuu ono le leu sitai. Ia, ke sia noe, ne umise tala, vaingalo na lua le nā le whasoa, whamanatu ia te oi. Running away from God, it hurts God. Forsaking God leads you into curse and punishment. Because God is holy God. He is a righteous God. He is so faithful in his promises. Na tau nuku lava talo whai, ai wa ai tau. Nā whaina whanau o tangata nei. Ono le ang salau la tau mātua. Ua ngalo le tua. Ua esema le tua. Ma ua furi tua i le tua. He leo lefo se whamanatu. Mo elo uso. O elo tua fine le tala le lei. Aua
ne yo ta whangalo le lo whale tua. Ia se mea i le tau ta whangaloa o lo tua na la vea ioi. Mai le pōri uri le pong sa e ala ilo na alo Yesu Keriso. Ia, ma se manatu lo ntolu wha umata manatu. Mai to tono lo ta upu sa whaitawina. Forsaking God can stop you from receiving God's blessing. O lo whangano le tua, wa e poloka i nā manguia le tua. Wa e alu ese ma manuia le tua. Wa e mawhua e ma whiri ke alu le mana ia. Ma le whanonga ma le whamasino. Pe a whai te whiri ke alu ese ma le tua. Lono winga, o le winga na ta whasoa ne yaso. The danger of forsaking God. Firstly, it hurts God. Secondly, it leads you into curse and punishment. Thirdly, it stops you from God's blessing. Wa e mele ina manuia le tua. Ukau ese malipuna le vaiola. Israelites missed a lot of blessing prepared for them in the promised land because of their disobedience and sinful living. They missed both physical and spiritual blessing. Wow! Ele pepelo le tua la usoi. O le tau ese ma le tua. O le ta whangalo le tua. Ua ta te ena manuia le tua. God is the source of blessing. If we run away, if we forsake God, we miss the blessing, both physically and spiritually. But if we still remain in God, therefore, we will receive and grant such a blessing from our God. Wow. Yes, if I'm an same as you, my brother and sister, if you forsake God, you will miss all blessings from Him. Unless you repent and come back to Him. E alwese male tua per na fo wa mata na alwese po e ma fo fauta alwese se amete le to fo I mai te fo sa tau fo I le Salomo te fo ele puna le vaiola a wate alo eliso so puna vai te fiu ina te fiu te inu te le malia la wa ela fo ele puna le vaiola ya oli famalo sina mo tau le tai au na yawa onga masai manatu. My dear brothers and sisters, do not forsake God's love. Don't ever forsake God's first love, but love Him as He first loved you. He first loved you. Fatau ne lofa afana mana tua lofa mele tu ya toi. Nana na mailo na pelo Yesu Keriso to tongi faola la viai to mawelta reconciliation male tua. Ole ala le mea le e whangalo e le lofa. Ai ani si me tauna whangalo langine. O le lofa o le tua awa te whangaloa. Le anga I ki ngai non whina ngalu. E whasala ai oi. Ia. Le whatari man whamasinonga. Tatu toi fwoi sa tauro, tatu toi fwoi whanutanga. Nei toi fio mai Keriso e watusi tianga. O na eli la oe vai eli mena te ola. Ia. O na emisi leo manuia. O na le whamanuia na leo tātou. Ia ele toi tau la ungaina le plena le tua. La whatari whamasinonga. Ia mo la to e wangalo ma o ese ma le tua ma le tantoni le tua. Ia o le pafia ma le ma le ia whamavau ai se whamanat toi foi ia Yesu Keriso ia and mawailo marosi atoa. Secondly, remain the truth of God. Wa kelele ma wa onga se nete wa tele tangata wala to fola se mata se ele ai se Keriso ia manisia ma wa onga tele tanona pit. But wa ai le upole tua oi na pawana the truth. Read the Bible, the Word of God. Remain in the truth of God. Wete parang longo foi nisi tatonunga ya e ono toe
whangalo ia o le living God, and love him and with all your heart, soul, mind, and your heart. A lofa i le tui malau loto, malau tino, malau mafa, whau atoa, tu mau le truth. Pauana le truth, e te maua i le fionga le tua. Oh, Yesu Keriso, thirdly, remain in God's love. To mau le lofa le tua can bring you blessings. But forsaking and running away from God leads you into curse and punishment. Se fa manatu le na, o lo tu mau le tua, ona e grantinga lea, ma e receivinga lea, le variety of blessings. Aolo ese, malo sola ese, malo te te le tua. Ya wa e no fua ma ave oil fa salanga. Ya ma pupunga. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Ole tua le lofa. Fa mai le tala tu spaya le tua e te le ngese lona to sa. A te le mavele ona lofa. Lalo alu ese le temine. A e to e fo i me le temine le lofa tu no. E fa mangalo e le tua. A to e fo i mai watu wai. Wa yo e tu wai. Langa le tatu temine le lofa tu no e tatu te le loa. E le alaveta tala le lofa le tua. Le grace o le tua. Why la? After you run away, you have time to come back. Return back to Jesus. Manu molo manu. Why you so ascavale e maniu? Why you e moe e leto e no for my lunga? Anai lama wa e sola es. O why la le tangata e to e FATU e FATU. This is your time. The grace of God. You never know what will happen in your life in the next 5 minutes. If you run away, come back now. If you forsake God, remember now. Come back to Jesus. He is the only way to heaven. Heaven is real. Hell is real. If I'm manatu pea, leanga o le ana fesili le tua le nu. Ele fai atu ea se fai fe au, ele fai atu ea se fai launga. Ele fai atu ea se profeta, se taio Israel iatea. Pele o le mato pito la aude, o le tau longo. Ai pule lava oe, ai time and tide is wait for no man. Ele whakari la kaimi ma le kai il kanga, e wa pena po karame le tua. Ele whakari le tua se e ka whao se i malia ngai koe foi me, e vai oe me i tuai na e toi fo. Ai te tau ona e toi fo i mai nei le ri. E lo fo i le loko ke sawa i fo i a ke riso. Fo i a ke riso. Ya, e ma fai ona toi renew the relationship. Ona toi grant le oe mia, ona prepare le oe mole manuia e whakawau. Finally, make a decision today to accept God's love. Or if you have fallen backwards, make the decision to renew your relationship so that God can bless you. Fai so fifiringa. Fai ale naja le fifiria ya keriso. Why not? Fifiri le lo fale ale tua. O ai ana mali o keriso in munsanta. Vai o le reality le na le lo fale tua. E a faku e a masala. E a faku e a mioleanga ma faile le langa ai mali o ai fua Yesu lalo le tua. O Yesu le tua. Why? See the reality o le lo fale na le tua. Mo o le uso mo o le ainga. Ele mali keriso mo yalawa. He died for the sake of yourself, to pay the penalties of our sins, to set us free from the burden of sin. Not only that, but to inherit us into eternal life. Wa yo ko ke le lo fale le tu. Sa ya te solo mama wa. Sa ya te manatu te fialo ese mane tu. Come back. So fo I mai le sa tau lo keris. Wa so filinga toi foi mai toi renew se toi fa fo le lua maftanga ma lo le Yesu Keriso ya fa malo sinna. Decide now and make a wise and right decision. For those who haven't received Jesus to be their personal
Savior and the Lord, decide now. Now is your time. And also for those who run away and forsake God or live in sinful life, why not come back? Your Lord is waiting for you. Come to renew your relationship. Jesus wants to bless you abundantly. Suina ni pese lo ai ngai fa malosi mai. Ona fa you le ta fa so ta. Manuia tele lo fa fonga le taiao. Awani ngalo ele angalo wal esemale tua ti ngai fina ngalo. E o ai o le fa salanga le tua ma e misi ai manuia le tua. Ai Malaysia si o tala le tua. O sanuanga le tua. E aka ua ma tua o ese. Afa mai ina te tata fo I whanau o tato whanau. Ia, fe au mo Israel tangata saita. Lea mo moni mei fo sine whamalo si mo ero watu no pele sa mo. Whamangalo se ngangana wanu ilangi mo salat ne tau. Whamunia le tua le bo mafutanga malenga pe ne tau. Ala suina pese lea. Ea ona whai lo le tato se tau whaftai le o saima.
soifua falegaga magalo foi se leo pe a fai papa e le fafoga e le fasoa loutou ona nei aso e manu teleina le faasauga ma le folauga ne me aso ona iesu le a fai tatou se talo faafetai le tua fetalai o le lo finagalo lava ma lo nu o saetā ina ua latou faalamutā ma o ese ma failoa foi i le tigā o lou finagalo pe o le feʻau foi lea mo matou o tagata Samoa e temi matou te whaatinga i mo matou ese mangalo ia matou oi ai whaftai le tua wai toi whamanatu ina i matou toi fo i mai a te oele puna le vaiola ia matou talo le tua le alo na upu ia momoni le nganga pa ia le tua matou talo whamanuia le whafonga so matou tunu manuia se nganga ia toi fo i matou ia te oele matou sauniuni mtapen pena manua maua matou noa whamanuia sunga pulenga sunga le whawhengainga ia 𝚗𝗚𝗏𝗚𝗏𝗏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 𝗏
ia ma ministry umalama le whapenana whasoa ai le upo le tua ia whamanuia tele le tua whaftainga pa ia lo whaunga man whamanatala man whamanat se valea ma se le atoa le tangata whaula upu hamangalo I mātou whaftai ona Yesu Amene sa fuia pa ia dado tunu ona Yesu